السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تايسا إن شاء الله بوچميني وناي شجم ماسك كوبرش وماسك رمضاني تانو ايناتو ماسك كو اسلامسكو календари. А два масек е посебно масек тано муслиманинге. Ко два масек е посебно ибадети кераеле. Саво ибадети пустиная. Hem amen откъде джикида пустиная. Пустиная таро сабах намази, джико акшам намази. Ко два време не сменя ни теха, ни не те пие, ни телото и тимска одност теромная, или туми пен теромея. Hem angleder te puçmina amar posti, uștea sabale, care arabsko vakiri pe suhur, sukuramano vakiri pe sifiri, odvato nek sunete pejgamberesu. Da bi te otu takati te izdržine celo dive, bizo pani, bizo hajbe. Hem ket pagaj amar posti, care iftari. Akana morate počel pe dobro. Su se pustine muslimani. Te osjetiname istos agar salo čorore, bizo hajbe, bizo pibe, odvalio sebe pi. Na wallah. O Allah subhanahu wa ta'ala vakiri ko Kur'ani, ki dujto sura, ki surat al-Baqara, ko ajeti šilu oftadi šutrin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Otumen suverenena, otumen supakana, pishimo tumen ge oposti, sar obaveza, sar suine pishimo odolenge so živinge angleder tumen. Ja kana wala sebepi sose la'allakum tattaqun. Te shaytoven tumen taro bogobojazna robija. Soda bogobojaznost. Bu cenena la'allakum tattaqun. Odva lafi avla taro arapsko lafi taqwa. Eso značenje da bogobojaznost taqwa. U islamsko učenjaki ava kerina. التقوى هي اتخاذ الوقاية من غضب الله وعذابه بفعل المأمورات وترك المنهيات. Takva, bogobojasnost, dar tarodevel, značini terudetuke zaštita, tari kazna e alleseri, tari leseri huli. Sar šeti spasi nama, sar šeti zaštiti nama. Ako kereja dujbukja. Prvo, od dva su Allah odredinga, od dva morate kereli. Od dujtu, od dva Allah su zabraninga, morate cidetu duru dolestar. Nasminjate kere od dva. Znači, kere od dva Allah su rodila tutar ko Kur'ani, hem ko suneti. Taj makere od dva Allah su zabraninga, hem nesru poslanika ko piro suneti. Tega ni tu inan bogobojasno robo. Tega ni tu istu dar tarodevel. Tega ni tu care se odia derece taqwa, hem tu ket pustinea. Tu skoro 3 anda dive, nahaya hem na pije, hem na netu intimsko odnost. Taro sabah namazi, jiko akşam namazi, izdržinea, se kavea tuke, tu te ove ko drumo ka Allah soro. Se kavea tuke ko akva masek Ramazani, kaj tu isi tu takati, hem inan sposobno, te živine saro Allah sorodila tutar. Si kavea tuke korkori, kaj tu inan sposobno, tu te pratine o Kur'ani mo sunneti. Ako tu siklilan već tiranda dive, su si činavea od vašu karipe pa u Ramazan. Ke tu već inan siklo, tu postemu ke advam čkare jek berš. Te skave tu bogobojasno robe Allah se. Ali, amen, na ne amen gidin do samo ko Ramazani tuva bogobojasna robija, nego svakodnevno prav. Tu je mi pen, tu je me, amen morate živina svakodnevno, sar su živine ko Ramazani. Svakodnevno
Дедикате ова богобојасна робија Аллах се. Сваку диве те кера од вас о Аллах сородола менда, hem svaku dive tko zom šaj te nekera o harami. Te nekera od ova sujtano zabrani mu amige.